Amalungu endlunkulu eseka umntwana uSimakade abe nesithangami sokudalula indlela eyaphambili ngesinqumo senkantolo esihambisana nesinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuhlonza isilo uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yamaZulu. Umntwana uThokozani Zulu uthi badangele ngalesinqumo sangomhlazi yisithupha kwephezulu. Kubhlungu ngenxa ubukhosi obakhandwa ngeyithukuthuku, obakhandwa ngenyembezi nosizi nokuhlupheka nangeingazi zamadoda kuzophela ngesikhathi sethu. Uthi abantu abasibungazanga lesinqumo ngoba sisho ukuphela kwesizwe samaZulu. Abantu bakaZulu bazilile ngalesi sikhathi. Bakulesi sikhathi esifanayo nesikhathi lapho okwathi isilo sasondini nxa sithathwa siphuma ngesikhala senkosi besisa ekudingisweni omama baphendula idwaba ukukhombisa ukuzila kwabo. Uthi balinde iseluleko sabameli bakamntwana uSimakade ngokuyisa lolu daba enkantolo yomthethosisekelo. Nxa bethi ukuphuma kwalesi sinqumo kusho isiphetho sodaba lombango wesihlalo sikaZulu, asesibuza ukuthi bona baphila kumuphi umhlaba, ngoba siyazi ukuthi lapha eNingizimu Afrika inkantolo yokugcina inkantolo yomthethosisekelo. Uhlangothi lwendlunkulu oluphikisana nokuhlonzwa kwesilo uMengameli lwaphosela inselele enkantolo isinqumo sikaMengameli. Luthi wagagamela njengoba umhlangano wokuqoka isilo ungazange ubandakanye yonke indlunkulu khathi kukhonjwa isilo emhlanganweni owawenganyelwe undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi osakhothama kwakhangela amankengana ngoNhlaba wonyaka u-2021. Kulo mhlangano kwafundwa incwadi yefa eyayibhalwe uNdlunkulu Mantombi owabamba ubukhosi emva kokukhothama kwesilo uGoodwill Zwelithini ngomhla ziyi-12 kuNdasa ka-2021. Le ncwadi yayicacisa ngokuthi isilo uMisuzulu kaZwelithini isona esithatha isihlalo emva kokukhothama komntanenkosi. Lo mhlangano waholela kungeneni wesilo esibayeni esigodlweni sakwakhangela amankengane kwaNongoma mhla zingama-20 kuNcwaba ka-2022 kanye nokunika kwaso isitifiketi sobukhosi enkundleni iMabhida eThekwini mhla zingama-29 kuMfumfu ka-2022.